Assalamualaikum. Qandaysiz? Endi yaxshilasizmi? Men turganim qanday? Yaxshimi? Yaxshilasizlarmi? Manasga keldingizmi? To'g'ri, Busaqa kelib qoldim. Qani juningizlar? Bismillah. Qani juningizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima qandaysiz? Yaxshisizmi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah'ın aşırı tüketken din alımlarını istek, özgücü, çuval ustazımızda istek bugün Kur'an çalışın, musabakasın uyuşturup jatkan uyuşturuculardan özümü lazım oldu. Allah'ım arasındağı alınıp jatkan işlerine ilgilik bergen niyetlerini özüm kabul oldu. Uşul musabakada hurmatlarıyla alış jatından gelgen konukluğumuzdan da özümü razı olun. Kadamlarında bereke bergen. Okulungan ayetlerin hurmatında Kudayım, eli jeri yüzge amançılık, toqçuluk, cılgalçılık bergen, jamanlıktan, tabiat kırkıslarına, doğru illetlerden özümü sakladım Kudayım. الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. Жалпыңыздар үшін бүгін Алла Тағаланың бұйрығы менен ушул Манас шаарыбызда ушундай чоң жагышы ушул бизге насип болуп бул деген биздин Манас шаарыбызга чоң берекенин келгенин сезип турабыз. Алла Тағала бизге şu bereken nurun именно Манас шаарына чачкандай сезип атам да. Мен ушул иш-чарага катышып, мага Алла Таала насип кылганына терең ыраазымын. Бүгүнкү күнү биздин урматтуу муфтийибиз өзү баш болуп бир канча мыймандар менен келип бизди иш-чарага катышып бергениңиздерге чоң ыраазыбыз. Делебиз жалпы момун мусулмандар ушундай иш-чараңыздар, маарекеңиздер болсун. 20 жылдан кийин коом өзгөрдү. Ушул өзгөрүүдө бардыгыбыз айта алабыз, дин алымыбыз чубак ажында салымы чоң. Бул киши бир буту Кореяда, бир буту Россияда, бир буту Кыргызстандын түштүгүндө, түндүгүндө мээнет кылды. İslam'ın bağlılıklarını жеткире алды. Mana ушундай кызматтын аркасында биз ушундай коом диндар болуп, сахийлик, жоомарттык кандай экенин үйрөнүптүр. Иншалла мен айталам, ушул мусабакага, дин жолунда, хайыр ишке, жакшылыкка сарптаган адамдар эч качан унутулбайт, утулбайт. Estağfurullah billah. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Allah vada bergen. Kim Allah'ın yolunda bir nersesini infak kılsa, cumşasa, Kur'an çalışına olsun, din yolunda, Kur'an hizmetinde, kanday gana hizmetlerga cumşavasın, oşol rızkını bergen Allah, andan dağı en jakşısın ağa beret dedi.